Rongkhilan Birenteron Memorial Market Complex hem ke ter ke ke war thi bajok kai ki menthu prangan pinlo. Mithang hemar pongalong pinang an kinang soralam thi chitok thi. Lahori jana long huming koi susia kulat hem mi chudet. Nangli gastric pen KarbiAnglong diabetes blood pressure pen KarbiAnglong king phukiso akiso pen kijok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai. Ke neli king phugacho rok la pen ke kikang neli king da kikang samela mar jivon kijun pen amar kang ta medet king phukiso ta medet anta tumepik pen ke akidok akitu da kai ke chun esa non ke chun amane like la marjibon kijun pen akime ang thek chi thek long la pen la saduai ke me pi mane kisu atundo sita la saduai chunam dun monang ne chun la saduai kijun pen kisu medat lo sikadoko betum ta chu humun tha themani la aprang la so kisu atho kisu punon ni thang kisu punon la gastric la haire mo kisu anta la sadwai ki yun ben ma se medat lo ka dwai yun ke yun lo sita me hala hai ke ang theki thek long da ma KarbiAnglongLIVE adawa birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen archiponik tha. Rongkhilan along luohan ka chujor pen danglok kapre ka son ka chujor tumaphan arni RV pen ka chingtang jok plot ja phanpura KarbiAnglong Thomas Council tuma thaponsi ihum ke the dunga hem kimrang ponsi Birenteron Memorial Market Complex pusiamen irpondo bangso hem ki kim kerang ki tang pena jok arni wang lohan ka chujor tum pen danglok langok book la pena sonason a ok ki jora tum an sitami RV ki jangapor hut RV chingtang jok plotlo lapen arni ki so tum arni ki so sitami chingtang jok plotlo la so pena jok chujor chulangara tum sitami misena warsai long pono bonta adimaklong misen lo pomat ki thu ki oi sitami adungarai long amat chiwar thi pulote mithang e ogi prana phan sitami mimi bonta lang ikha bangso avizon bangso visual ke konan ne adim a visual kali bangso ki thu ki oi kanem thu kanem ui pendanglo ka hijin meme a hormu lake rongkhilana long kido Birenteron Memorial Market Complex a hemalong chujor chulang tum kiwar thip a visual ihin langdam lo tangte kovia lang tang thokle langlip lo tangte kilang ja thai masi ave bangso long ani wang stami hithi kolat ka chubia tumalong tangka ki rong ponta do bonta ke pangthira sai matsi klemkle halapu kular ka chubia tumahin ben stami ka chipang thir je pen ki do ki thak je aphana bangke mi thang pen amatsi chipang thir vet nang ji polam amatsi ki ma thapon avi la sojo Birenteron Memorial Market Complex bangke kanem thu kanem ui pensi nang to koklo KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram rong hanga ki japona sarkar long kai ki do ki thak chipang thir je nang ji po ki mang pen rong su pi pen danglo along long ki pang thira sai ki denga por hut rong khilana long amat kai ki rat ki jui phun adima long la puson ka chipang thir ka vi pen kanem thu kanem ui angnim ki tok mon na pen first karludam jia to waralong amat kovia langkang thok thi pen ki pa air klar abangke kwan chilangni labangso lamthe abangke rongkhilan Birenteron Memorial Market Complex along biha ke klemdon abang phutina tumstami ki matha pon abang kinangsot athi bangso hem la kenang litum lapen ilitum a heming thirjir stami mithangsi do thakji lapen kiter care stami mithangsi do thakji nasila bangso hem phan chinghon ponra kai ki chepang thirjir pen padu ponasonte misenji athe mithang a hemalong mithang le chepang thir thip lutangte kaprakatum wang pen ke nangpang thir pipelu jongsi chepang thir jir pen du plute bangso market complex along chojor chulang arar tumsi nong mis tame nang dupu news report KarbiAnglongLIVE amithang hemar ponglong kinang sot a hokalam thi chitok thip abangphu kumat lo pulo tangte lake baduta kalilo
Amreng MSC constituency alo jirkendeng iroi pen ke choi hithia dungamat ke do phangcho rongmekar borsing tiso henlo. Inut rat cyclem bangphu ahurisia poralang li socheng BLCC chairman ta khipon longlo na penjir kendeng lemsalong ta chairman khipon tang abang phulo kidam tang surihini ra thuksia ningkan Amreng MEC constituency long penta BJP candidate mansi kilik chipate dun abang phulo BJP kang duvo kapor hursi alangli MSC ki thordu na hutke vote surihini ra pharoplira chokner kep an chipalong ponsi remnanglo alangli rempondet pustami rat asai ke claim ington pon pesi nonanta rat asai ke claim pon bomlang alangli arpong along ki tok pon ke puhenlo asamarlo MP seat ko ando laso ensaransi arpong along tok ponlo seat ke creepy ini mate ramai tegar bengno ise politik penang mate sia district penang sis district ke emosi no mate si ini program solo nabelo asi non la tentang kami selalu mati siam sama suruh siam sama panda non saya bertekna sila mangi lang ta ang pancuru po ang panda kailang pun po pera lagi pancuru lang imen kan disu orang kan kopi dia politik non cara belum kopi tu Filipino tu tapi nonang li la arpong la helong pen isi ketok mesi ang sopudak than plir ji mala la Assam number 14 la hel putak thanima naik ke isia ta omo hotin ke ini Assam long bangkre PMP do orang sedak macam ni no MLA bangan sekitar mahadak song sekitar pada no Kironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Khatkhati police station angkang aban Lahurijan Sunday market along men elong akulat mi ki thur vurajok hum ingkoi sosia kulat ahemami chothailo pusi birtalong Khatkhati police station angkang jakhong ni phai hiniani ajo porphai sirke prachiti ma pormalom Lahurijan lang oga hithialong ihuma kulat along pen men mi ki thur urajok kulat hem kripo go down humni ahem la pen scooty huma mukhan ke mi chothaisi pangjir thanglo Tongsikot pen mi ki pamebgari mate fire service bukajan pen humni la pen Dimapur pen hum thom hangsi kapraka hemamukha mi ki chu pen pajok pono Kupai ki mi muni tumabang ki thang thilang la pen la so mi ki chu hut kadu kabe lak ing kora pho amui anbake na hok pon lupusi pachini ponlo labang sola marjulong si MLA Dr. Numal Momin bukajan municipal board chairman Sardili be tumpen chelangsi adimalong an kahumri padudam Bonta bangso mi kupi ko son pentong ki chulong lokloni non puanta klarda ka birta longpon pelang legally dukan bilak kulise na itu sabali etar permission na without permission illegally kulise itu legally jodi khula kan government of to ami bahut kini hoy dibo parilo tothapiu sao humanitarian ground ki koribo para jay aru je moi eta inquiry dibo disu yate army dress silai dukan eta কোনো authority নাই permission নাই Manipur terrorist দিয়ে itu army dress bilak এটোৰ ওপৰত ভালকে এটা ইনকুৱাৰি কৰিবলৈ মই এটা লিখিম DGP লৈ লিখি পেলাই এটা ভালকে ইনকুৱাৰি হওক বাকি আৰু মানুহবিলাক পাৰমিশ্যন নলকে দোকান খুলি থাকাটো মই এতিয়া সবকে অনুৰোধ কৰিম যে পাৰমিশ্যন লৈ পেলাই দোকানটো খোলক তেতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা সহায় কৰিব পৰা যায় উইদাউট পাৰমিশ্যন ৰেম্পেণ্টিং দোকান খুলি যাব তেনেকুৱাটো নিয়ম নহয় নিয়মৰ ভিতৰত কৰক যিখিনি মানুহৰ পাৰমিশ্যন আছে সেইখিনি মানুহ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সব সহায় কৰিব পাৰমিশ্যন নলৈ মনে চুৰৰ নিচিনা এই দোকান খুলি থাকিব নহয় নিয়ম এটা থাকে এই অঞ্চলৰ নিয়মবিলাক থাকে শিক্ষিত নিদিয়ে এইটো জেগাত কৰিমগঞ্জৰ মানুহে এইটো দোকান খুলি আছে ক'ৰ পৰা পাৰমিশ্যন কৰিব লাগে ভাৰতীয় হিচাপে চব জেগাত দিব পাৰে ন ডাউট কিন্তু শিক্ষিত এৰিয়াটো কৰিমগঞ্জৰ ফালে মানুহ আমাৰ টাউন কমিটিৰ চেয়াৰমেন বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন আমি এইটো ভালকে Bukajan pinanantirang KarbiAnglongLIVE Bukajan subdivision angkang Bukajan long supi national highway thongke brasir kep atovara dunghet sukhanjana longta Reliance pen kipaklang pon Geomar digital akulat jakhong ni phai ke thomani pen ingpu pontanglo
Opini anarlo Sukhanjana long Geomar Digital Akulat MLA Dr. Numal Momin Arideng Pensi Ingpu Pondo. Labangso kang puamaya long Bokajan Municipal Board Chairman Sardili Bela Pen Pinangan Manpeng Kidotum Chetong Dunsi RDP Dun. Labangso Geomar Digital Akulat lake EC Finance Ason Ladak Down Payment Pipen Achiklo EMI Chipi Bompen Electronic Hormu Long Ponji. Jongpon Sinang AC Smart TV Washing Machine Mobile Apple iPhone Fridge high hui long ponik ji pusi kularahim phu mate provider umes mahoto pen pachini pon so ami try koru je ami online or logot customer kata bhal deal dibo pare jot customer benefit hol purchasing or latest technology kini customer jen avail koribo pare eta hokole kena dhana hobidha pabo yar from samagri omukro dwa hoy eta dorok apuni aji to jiman khini aji jenko summer choli ase dia bottom goromor din choli ase AC jodi dhoro আজি ডেটত এসি এটা ভাল ডিমান্ডেড প্রোডাক্ট আজিকালি সবে ঘৰত লগায় আপনি যদি আমাৰ ওচৰৰ পৰা এসি লয় আমাৰ এসি ষ্টাৰ্টিং ৰেঞ্জ হৈছে 30,000 পৰা যদি কাস্টমাৰে বিচাৰে যে ব্ৰ্যান্ড ওয়াইজ চাবলে আমাৰ যিমান পপুলাৰ ব্ৰ্যান্ড আছে ভোল্টাছ এলজি গডৰেজ সব ব্ৰ্যান্ডে अवेलेबल আছে সো আপনি যদি প্ৰাইস সেগমেন্ট ওয়াইজ চাই মাৰ্কেটতকে আপুনি নিশ্চয় কমতে পাব কিমান টকা ডাউন পেমেন্ট হৈ যাব সো ডাউন পেমেন্টটো ডিপেন্ড কৰে কাস্টমাৰ প্ৰফাইলৰ ওপৰত বাট মোস্টলি আমাৰ ডাউন পেমেন্ট ধৰক আমাৰ স্কিম যিকেইটা থাকে ডাউন পেমেন্টৰ ফাইনান্স স্কিমত সবতকৈ লোৱেষ্ট ডাউন পেমেন্টত আমি উলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ Bokajan Penanan Terang KarbiAnglongLIVE. Lasom si NDA government atum public sector do an private sector pinchong HC labor code ki PPA jok non kiwangji jakhong chiklo niphai sirkeparni trade unions comprising 10 central trade unions independent all India sectoral federation apen association atum chelang petpen all India strike along chedon pamilo pusi CPIML secretary Rabbi Kumar Phangchol apen ari sangho tum phirang kya thengno lamthi chipaklang pon Jakhong chiklo niphai ke thom themanani KarbiAnglong diphuarong so PHPCSI hemalong phirangkya mai ni ponsi NDA mate Bharatiya Janata Party BJP government non an third term an chari ponsi public sector do anabangke multinational company phan PET pen private sector pinchong HC labor code ki PPA jok pinangan India det piarar tum kisum do koklo Lasilahai lam thepu thak non ke wangji jakhong chiklo ni phai sir keparni all India general strike along nitum chedon pamelo pusi KarbiAnglong CPIML secretary Rabbi Kumar Phangcho Nirman Shramik KarbiAnglong secretary Amlong Inti KICISS secretary Bikram Singh Terang AICC TU KarbiAnglong committee president Samson Kiling Lapen AIAR LAVP Gobind Tokbie tumpen phirang ke thing nulam thi chipaklang pon Labangso ke papon nangko galam thi ke lahan do basi jasemet pet labangso I strike abang ke May 20 ni si papon lo sitame ezhak ahomoisa pe najok labangso I strike abang ke non July 9 ni si buji lasi labangso trade union comprising 10 central trade union lok sikke labangso strike along completely alang litum isiwet pen lempon rapel lo lapente independent all India sectoral federation and association atumanda ladak dodumlo lasipini Assam along kunon KarbiAnglong along kunon laso strike along banket motor union kadogowe bank bima life insurance kadogowe ta laso strike along sakudum dolo lason thosil abangso I strike Jasmet peda banke labor code pipe ki pipe da karon ba ke lahelo je multinational company tu that labor to afan jitu a right kipini labangso a right banke pipe da security lahai sari phale benda hang avelo non jenege government atumle contractual
asakuri employee poson nasi non la private sector along ta corporate along ta lason si a garanti kawe kam jo claim arule che paduk dun stame la tum ke thangna da benefit long le lasi la bangso labor code long le lodan ke alang tum jitu a benefit mukha jitu alang tum arai de mukha laban ke dak long le de lasi la hai kapto kawe chinisi pinia bangke all india labangso trade union jot kailo kado kawe labor union jot kailo dak jasemet pet chongdat chutiki kado kawe tumsi chelang pet lapente lahai motor union taho truck union taho taxi union taho lan ke doana union atumta pinia bangke alang litu phan hit and run labang so polisia tengben alang tum stame jitu arai kelong kalelo ulta silato bangke jongsi komame mama panjong si gari patong papit pafat bacewo yui bolodela so benefit ke kato go alang tum tundang ko. News report KarbiAnglongLIVE. Jakong chikloni phai ke thom arni WKSA asai hemalong phirang kya mai inisi song ki pripu alam ke aho kalipusi lamthi chipaklang lapen song ki prikalisi lan sosesi sai klempon jiputa ningji. Unity in diversity, strength in solidarity. Athepi and pen soar lotum sonsuri kiduki songahut karjab dunjia phanpura kidam tang surhini rain korapli aningkan chitia chiklo niphai cap ani Women Karbi Students Association mate WKSA amahang pathek mondo bonta non WKSA asong ningkan isianta arta vilang pen song bong kachiton tialam nang klangsi WKSA asong ke pini pen ke avilu psi tokjir pen ridak chipisi phirang kya me pen sang et singnar pira pen ari sang hotum lamthi chipaklang pon bonta WKSA ke mentuneta pavir dat un e pusi WKSA me phi dimi hanse pi phirang kya mai pen ningji pon song bong ki claim ke dam kache ton te pen song kache thak jam ke hamphang along isia phur ki molo puta sar sar tum chethan lo lason thot si Women Karbi Students Association WKSA song mahang pathek dat pen ningkan si arta vilang pen song bong ki claim ke dam kache ton te alam nang klang si WKSA song claim baring bang phi sang et sinar pilapen ari sang hotum abangke pini pen ke WKSA song avilu pura methang apet pen tok jersey ridak chipi pami pen Karbi Students Association KSA lapen KarbiAnglongra doana phantame phirang kya me pen lamthi chipaklang pondo bonta la kya hogalam kali Women Karbi Students Association WKSA song ke mentuneta pavirve lapen kewang jilanganita thir thi pen doji athi sang et singnar pia phan ke aprang penta ar pu pen ke pasun tanglo la pen duplicate pet sale stamp si sang et singnar pi ke KN pusi WKSA me phi dimi han se pira pen ari sang ho tum pen phirang kya mailong than pon anparta KarbiAnglongrat sitami manghudunangli WKSA song avilu phuke ahokali WKSA song ke kai ke ta thir thi pen si do lapen non ke wangji surhini rain kora phoning kan chitia chikloni phai cap arni sitami aliralon pen mahang pathek arni talon ponji puta WKSA ami phi dimi hanse pi ningji pong alangli sanget signar pi ko alangli aprang ke alangli WKSA long alangli seminang claim dun lo secretary ku sinili tum hok pon lo sita hala soda bangke nili tum secretary bangke bange thom se bi pon number 1 nak secretary bangke ritika teron pi alangli bangke claim apor avelu ko matsi nili ke non semi charlie bom lang ko matsi apor bang sa ko paduri du ko pon non soda ke ni nang chiklang dun dedet bo ba nang claim dun thek dedet ko baidu ko nang chithan pami masi alangli bangke nang dun dedet lo la si la sanang taxi ritika alar oson sia ko sang et phan ho pek pon lok lo sita sang et bang phan tani li tum hang pon lo hang pon pe ko sinili phan sa menang ki pu ba jadalam stame dimi anuet siklem de nang than pon pe pasala ni phanang atimi long ke nili phan ki pu la si la bang ka hok kali athema alang phan sa menili hang lo la pen arni pon lo jada kam long sita me
Athepi pot sini li non la bangsa sang eramen ke enang kok ma pulutang te ni lam klar jipi nang kok lo la sini li sani pi lam klar sini li nang li to mang no stame ningje pon po alang li phas tame ni li tum hang lo nang du non bala sona kam do ko palang bang ko ni li porawi la pen ni bang ke claim credit ko bon ni do joy pu ba la person si pa jut kok pu WKSA ke ku salang li kai stame la son sini ningje deputy ama sini li tum mang mat halo la person lu putang te nang ning ayong se hang helo pulutang te do joy no ni te aning ke hanga tum do lang apot ka break also student tum punon ba sarpi maratum bestami aning ke hang tum do lang apot la tum pa claim do nang ante apatamia por sangpi sanget sinar pi pen kaning chepon radhang jai lang paklang panalam ke WKSA ke chipria lo la pen deserve lo bu stameni ni tum la bang solama ke kroy te ten ni tum ke chipri pre la pen ni tum ke do thipji la pen dimya se pe phana lang li ki pu panalam do alang li na ke japan ke me da jok sing tum da me chipri don la lo kini jepan stame do stame alang li na ke japan ke me sen jok si pini ni tum stame ar jap dun thip pol pen dak swalo song dan stame alang li long che rap dan je phan sin ni tum pini ani first stame rat hang jai long chiklang lo la pen alang li president hoi pen ar pu ke pek pon tang teng pen stame pini rat thing no nang tum phan men stame paklang pon po aprang sil ke president dimi hansepi general secretary la ke mercy singh pi finance secretary priyanka hansepi organizing secretary Agnes Jalian hansepi office secretary la ke hunmiling tipi cultural secretary Sila Inghipi games and sports secretary la ke puja pisopi la an News report KarbiAnglongLIVE. Pinia birta ke lapan si kang ton poniklo kartong.